There's a recent outburst on social media, and you know social media runs these streets nowadays. Yes. Thiko ici ire. Yes. Social media inasukuma maneno. Mbara nyingi ciacokire ku. Ciacokire mweno ucio. Ona andu ingi mate ona OB cia borithi thiko ici cikona maundu maingi. Andu mathia guthitanga ha. Social media. Nenda-ini cio kinyaniria. Yes. Na ni gukoretwo na an outburst ohoro wigie irabu in residential areas. Yes. And rightfully so. Tondu rimwe ni ukoraga some clubs are very loud. No, ni kuri irabu nacio ire inegana riuru. Ni ige pio. Acire ukoragwo wewe nyumba no we out. Yes. Uhano aria me kirabu. O watu guthonga ngimo kaigua njokete ngiuragereria. Liga. Na wiku. And it is okay to have clubs. No ni kuri regulations iria cikiuga ari irabu ifatie gwekwo atia. Ari ifatie kuigwo. Na uri ikifatie ku operate. But because of some there is the word yakuga mundu tatamburaga watho. Agararia watho. Yes. Is impunity. That's the word. Impunity. Very heavy word. No impunity no ri. Ni thite ri wika ucia nginya andu aria meka nyamu. Na meuge. Yes. Yeah, Kilimani, Lavington, what have you. Yes. And some clubs are swallowing humble pie. Na magi ikara na residential ni gedo geta kurana out of business. Na liu na andu acio no nginya moikarania na moikara moko exist. Ye Mario biashara-ini yao na no imateithagia. Riu kwa irabu imwe riu mana adopt and use a wave ya kuga matire huraga rwimbo. Yes. Rwimbo rwa kirabu na ni rukimagwo runene. Wega ona irabu especially irabu ici cia gikiro kiuri. Yes. They invest heavily on sound system. Actually some people will not remember, especially the Gen Zs, oro tiende wajia. Hey, the buruburu gwekirwo crackdown very heavy by the then PC wetoka guthii. Yes. We the kwari ya Coco Beach very loud club. He cracked his whip like higwo. Yes. It's not a new thing. Actually, with the advent of Doburu. Doburu ni anogiria Doburuburu. Makea mathe nake kagothia no kagothi is tough. We cannot have that music. No. The then PC. He was the then PC. Edi ona provincial administration ni ari na magego. Edi athakaga. Provincial administration ni akumithagia kahua. Edi ari na magego. Yes. You hey irabu because you have to stay afloat in business. No more constantly we can ukimenya ni ati ogwika. Ndugakira out of game. Out of business. Hey irabu driver riu matire hura rwimbo. Murigira kirabu kunywa otandu akawaida. Gwakinya ha rwimbo mukaheo headphone ndungu. Taisi twekirite matu. Nuona taisi? Riu murevi akiuga we. Niliona ya makini nyemetwe nirukuru yakirwo. Ndehera ciakwa wireless. Tondu cia wire na ciare pi. Ndi mukuhingana. Yes. Nyamu ikwenda wireless. Yes. And it's very strategic tondu headphone icio kurigara ka video kana ndironi if it is anything to go by ri. Cina itawale ya blue rithiurukiirie mwena uyu no uri raka. Uguo ni irakana. Riu kou no kumaanisha atia. Ugitua kuma na muri. Kero kunja. Ewe. Naenda wapi na headphone za club? Nikusahau. Ate. Na uko andu ne marahuyuka. Niwona me residential area maraigua andu makiuga atiriri. Wa! Ndekirete headphones. Uguo araigua rwimbo we wiki. Ndio waririo ni mundu wina headphones ci surround system. Cia thimu ici ci hakiri. Wekire uguo igua ta waingira kirabu. Inyo karigo mathikagiriria. Waragie mundu cio. Ate! Wauga atia? Mo oria kirukira. Yuranirira. Riu irabu icio murathi and these people are going. Mendete happy. And it looks like a hype thing. Na andu ni mendete undu wothe mugeni. Yes. No marekirwo ma headphone mau. Wona ka tora refa muno karutu. Kero we.
ugachuhũrĩrwo rwĩmbo sasa nini nirudishie nisikia tu hiyo rege moja uona dance floor ndo waingira ku utare headphone icio ri urari are these people okay kadoka ku ni andu amwe mudancere wao ri rwimbo rungihorio adansi hatari rwimbo nuona eka something very silly na kono kono ya uthikai ukitio ona utuika ni kuringana na kuri oriri no guo kwa ri tia headphone iguthina ekita yambatite kana ikurukite depending na kuri ori. I think the pilot project ina huko Arafington. Yes. Wewe Rugongo kwaja. Well, Rugongo, you know that's a serious investment yona kugura headphones icio. Na tibia matari, but the style yore huwa kwanirwo. Nimuramenyirio ri urakuire matukwa hawa miraji ena pea igire njagu cia matu ma kirabu kiu ndikwenda kuwetakiria ka hau to twihoero no ni uruku ya matu ma mundu agurite na mbia kou riu rwimbo rutiraiguo ni wega muthuri ucio no aruga mana maundu maitura mumucokerie matu ma ateja ake the headphones they are expensive. So in the video going around, maana marema kuma ngiri 20 kwa pata. You know we get kugura on a sale like 100 pieces. Yes, it's not cheap. On 100 pieces ma ngiri ko you know how much that is? It's a million. Yo ne mita ngima huwa. Mau no mwandikire andu akuroraga. No irabu cia Rugongo kwanja ciere igiriro na riumiriro. Mau no mekirirwo nginya tiraka. Irabu cia Rugongo wahituka kigwari. He andu akona kigwa haria waharuruka. He murango wa na thutha kumira gwake gwakengi. Na no guoko nyama cia embu na ngirobu ya watigana. Tuligwa nyenyo nire muri kwao ninyo niri otheri wa bweria kigwa-ini ndarigwo etatiga borio no wonire gweciria ni wanji ndirabu wongo ni megufaya ni meguthie ni makora magithikiriria rwimbo kundu kungi ningi Rugongo andu ni superstitious mefuatiriri manyamu maya turekirwo ri turiiwa tutoi ni mararuta mundu thi no makamutwara ngi ni twenda kuigua mukuberia wa nanja ona tukamenya kibiru gigiuka ni ngari ya borithi ni twenda kuigua kanyaga gigiuka Rugongo that do not well we might get there someday. Yes, not in Rugongo. Gwezia uba ne kwamba ukinya Rugongo ni bodi cia kirabu itanoka na uba eats. Hai ari irabu na goko Nairobi ino bae setima mamure guragiro turia twendagio matatu-ini twaigana headphones yes na cio kiro kihuru oteria mekira cioro ciao kindu tangiia aiko TV irabu imwe ihingagirwo ta cero ri yakagirwo ngiriro kwanja kwira kwanyu ndoni yakagirwo na kanyamu karia gatucuiri gũrĩa rĩkĩragwo nginya meci Rugongo ngwĩcie magamba matumithie frame ya cuma ya gũcinwo na gĩthondekwo gĩ kĩndũ kĩnene ũũ atĩ ndũngĩikia mũhuko na gĩcurio kuburi no ĩthondekerwo nyamũ ĩho ono ĩkatika ĩkũgũthe gũtũ wambe ũikare
Egocokia default setting. Factory. Ai quando matioka giro remote re. Sera basi niragitengera. Gwacha. Twambe tugerio ndu ucio uko kana iro. We see how that goes. Rira inyanya na poka. Ni giro nyamu nginya muthungu angiuka ngeciria wina ihera riria mundu ekira wa electric chair yako.